inyathaleyo inyathaleyo yaphela lamhlanje inyathaleyo nangamushisa amahlanje inyathaleyo ukungolisa manje inyathaleyo inyathaleyo yaphela lamhlanje inyathaleyo awungamujuba inyathaleyo Intuthuko nobe kumbe kuthuthuka kwetimpilo tethu kungaba ngebuchwepheshe noma kumbe ngaloko lesikwentayo empilweni kunemithelela lemihle naleyo lemibi lokufaka ekhathi kunye kubeteka kwayo imvelo kunye kubeteka kwemvelo kunetinhlobonhlobo etahlukahlukene letibangwa phela ngileto tinvestendako lo muhla lihlelweni sitabe sikhulumisa yona indzaba ekunika kubeteka kwemvelo lesithi pollution sibuka ukuthi ingabe singemaswati singentana emakhaya noma kumbe tindzawo lesebentela kuto ukuthi siqiniseke ukuthi imvela siyinye kubeti kepha singangeni ekhona ehlelweni ake sicale sibuke nangombiko lesilungisile lomuhla Kukhicita lokwenteka emafemini noma etinkampanini letinkulu sekubonakele ukuthi kuyasifaka sandla ekunyukubeteni imvelo ikakhulu nasikhuluma ngemoya lesiwuphefumulako Letintfuthu letiphumako setibonakele ukuthi tinebuthi lobakha umonakalo. Kanti ke kukhona ukuthi tibi letilahlwako kungaba amabhodlela, emaphepha nemaplastiki noma buthi lobuchithwa ngendlela lengakafanele, njenga oil lophuma etimotweni nemafutha ekupheka lasebentile. Kuletinye tindzawo uthola ukuthi emanti latholakala emifuleni, emadamini nasemateteni kungaba nokuthi imikhicito lechamuka emafemini ichithwe khona. Lobuthi lobu buyatibulala tilwane letiphila kulawo manti. Kanti futhi lobuthi buphindze bube yingoti lenkulu nakubantu labasebenzisa lawo manti. Simbile lesiphinde sinamukele lihlelweni imvelo yimpilo yami. Lihlelo lomuhla lubuka tona tindzaba tekunyukubeteka kwemvelo lesithi pheceleti pollution. Lomuhla lihlelweni sinalo libandla letemvelo. Sinaye make Bianca Dlamini, sibe naye mae Thabile Dlamini. Sinamukele lihlelweni. Siyabonga. Sikala ke ngawe make Bianca sifuna kuva. Lokulukhonyana namhla kusi ningemalangeni nonke niyangidala. Nginetenga khona kukhetha phasi kwenu bababili. Nawucela ngawe Bianca. Masikhuluma vele ngekunyukubeteka kwemvelo lesithi pheceleti pollution sike sikhuluma ngani kuyini lokho? Ngibonge Sithabile sivosele nabalaleli ekhaya babukeli. Nasikhuluma ngekunyukubeteka kwemvelo sikhuluma ngekuthi sifakile mhlawumbe la emvelweni yethu tindvo letitsite bese tibanga ukuthi kabeteka kwalemvelo nalokusebenta kwayo kwente ingasebenzi kahle lo bese ke kuba nemithelela lemibi etimpilweni tethu nakuyo yona lemvelo lesiphila kiyo. Thabile ufuna ngeta Ungeda nje Sithabile sibingelele nebabukele emakhaya kusho ukuthi njengabo ushido maku esengenisweni sakho ukuthi njengoba sithuthuka nje silivela kangwane siyati ukuthi sise endleleni sibili le enthuthukweni kuze ukuthi sibalelwe emaveni lathuthukile ngeminyaka wa 2022 so kulokuthuthuka kwethu minengi lemikhicito netimfo lesiyendako kuze ukuthi sifike kuleyo mgomo wokuthuthuka ezike sisathuthuka senta netimfo tethu tibile sesitikhicita setibi letingakhona ukuthi imvelo itimide njengoba beyenda ngabogogo omkhulu so letibi leto tisidinga phumela lamvelweni njengoba sekashido make Dlamini iceleni kwami tibese setiphazamisa lokusebenta kwato kwemvelo lobekwentiwe ngumdali atisakhona ukumiteka kulemvelo phinze etikwaloko lokucwabelana kwato letibi lesesikhicita tinfufu emanti imithi nako konke lokho kuphinze kusibangele ukugula ngoba phela sikhumbule emalangeni ukuthi imvelo yethu impilo yethu siphila kuyo lemvelo iyasidzinga nathi siyayidzinga so ezisikhokha letimfo ticwabelana lamvelweni tiphinze tibuye tente njani tigulise thina atiphazamisi kusebenta kwemvelo kuphela nathi kutiya sihlukubeta. Ngiyadideka ke make Thabile ngicela ungicacisele nikhuluma nomabili ngendzaba yetibi nikhuluma nikubeteka kwemvelo lesithi pheceleti pollution kuhlukana kanjani lo lokubili ngoba ngiyakhumbula emavikini landlulile sike sakhuluma ngetibi nekuphathwa kwato namhla sesikhuluma ngekunyubeteka kwemvelo so phezulu uthinza tibi. Okay tibi matilahleke kabi tenda njani tinyukubeta imvelo so ezisikhicita bonke lobuthi lobuphuma kokulokukhicita kwethu
ngalesi imvelo singakubida ngekuthi kudibi njengoba kuphuma ukuthi anti mawukhicida ufuna lo mkhicito but ezokhicida kuphuma ini sibi yes ezokhicida kuphuma sibi so sibi singathi nje ngokonke lo lokuphumako longakudzingi mawusebenta wena kunako kuba dibi but makugcinela la mvelweni sekubeke kabi emvelweni ngilapho ke la kunyukubeda khona imvelo and that is what we call pollution. Umbiko lesicale ngawo make Bianca ungikhombise imibhobho lemithi lekhipha boshimela betinfuthu letimnyama tithethu. Ngicabanga ukuthi ngilolunye luhlobo lokunyukubeda kwemvelo lokho kepha ke asingene kude tinhlobo letikhona teknyukubeda kwemvelo ukuthi masikhuluma nje ngenyukubeda kwemvelo sikhuluma ngani. Asibonge Sithabile. Uma sikhuluma ngekunyukubedeka kwemvelo sitawukhumbula ukuthi imvelo inetingcenye letehlukahlukene. Ngitawubekisa nje kunalomhlaba lesiphila kuwo, le kunetihlahla, kunemanti, kunayo yonke lama components emvelo la khona akhona la kulomhlaba lesiphila kuwo. And then nasesikhuluma siphinde sikhulume ngemoya lesokuphefumulako, nayo leyo ingcenye yemvelo. So imvelo ngalokwehlukana kwayo mase sikhuluma ke ngepollution ihlukana nalokuthi yendeka ngidawubekisa nje ukuthi nasikhuluma ngeair pollution sikhuluma ngaloku nokubedeka kwalomoya leso kuphefumulako lesiphila kuwo. Masikhuluma ngewater pollution sikhuluma ngekuthi kufakeke emantini tindvo letitsite lebese tibanga ke letishintsha lendlela lamanti langiwo bese ke kubangeka ke le pollution. Singakhuluma futhi ngabo thermal pollution lokusho ukuthi manje kukhiciteka kuphakamiseka le temperature mhlawumbe ingabe sengilena lesijwayele. So sikhuluma about thermal pollution lapho kunabo radioactive pollution dinengi nje tingonta te pollution mhlawumbe lesingati khulumisa kodwa ke nje for lelihlelo lalamuhla ipollution mhlawumbe lesikhulumisako lesifocus kuyo mhlawumbe kungaba ngile air pollution ne water pollution. Thabile kungeta nje kulokhu lakusho Bianca umuntu ofuna kwadi ukuthi kulula kumbe kubona emanti ukuthi asangqolisekile noma anyukubetekile ngekuthi kumbe kufe lokho la ekhathi kuwo kumbe sengibekisa ngetimfish tinhlanti lesidlako sinemihla yonke. Kepha umuntu utathi ngaphandle kwekubona na steam kumbe lesingcolile sana imibhobho lesiyibonile kulombiko wethu wanamuhla i-air pollution into yakanjani vele ngayibona njani ngikuphi lapho ngibona khona ngoba engcenye ndawucabanga mina ukuthi nenduthu etinkuni lengitibasile ekhaya kumbe seyi-air pollution naleyo. Sithabile siyabonga njengoba ushido nje ukuthi kule mibhobho siyayibona le ntfufu lokunye kuba kunuka ngoba ngalesi isikhathi akubonakali emoyeni mase kunuka kabi nje vele iodor lekabi it's a form of pollution njengoba ubalile nasekhaya mawubasa yebo siyathi sinemaswati siyabasa ngiko la betempilo bayibakhuthade ukuthi mawubasa edladleni kube khona lamafastelo kuvuleke because mawuhleti kuleyo ntfutfu leyo vele isikhathi lesise kude lokuthi iyaphuma ingagcine ikubangele tinkinga so we call that indoor air pollution and mhlawumhlangene so sitshengisile ukuthi ngiyo kakhulu le causa kugula lokubangwa yi-air pollution ngilele indoor because khona ukhanze ukuthi le space vele si confined. Umhlaba wona awungqolisekile awunyukubedekini lesingathi phecelezi bo soil pollution lapho. I-soil pollution ikhona nayo Sithabile masikhicida timvo fana nje khanze kusecitheke bo oil noma leminye imikhicido lebuye emafemini leyinye abayitheli emantini ukhanze ukuthi ithela kulomhlaba nayo iyakukhinyabeda lokusebenta nalokukhicida kwemhlaba ngoba siyathi ukuthi umhlaba kahle kahle usita ekulimeni so ukhanze ukuthi if the soil structure nje sesilimele umhlaba awusakhicidi njengoba ngalesinye isikhathi kwadona le mithi lesisebenzisako kubulala tilokatana mase isebenziseke ngendlela lengasiyo lamhlabeni ukhanze ukuthi nayo yayikhinyabeda so i-soil pollution is another form of pollution as well. Make Bianca uthinzile ukuthi sawugcile kakhulu kuwo umhlaba nemanti nemoya masikhuluma lomuhlepha kukhona inhlobo letinye lengifuna nje uthi halamise wendlule kudo number labathi bo noise pollution ukuthi sisiye sikhuluma ngani ngoba ngisike angikuconze ukuthi umsindvo unganyukubeta njani imvelo. Okay siyabonga umsimvo mase ungelizinga lelithide kukhona nje kumunye wale mithetho yala kangwane yabo Factories and Machinery Act
kukhona lapho kubekwa khona lizinga because labamfu labo ngibona aba exposed yathi silaba khako nje ka construction industry kwenze ukuthi kunale machine lebvumako nako konke kufanele kube nelizinga leliside nasemafemini because siyathi nakhona kusebenza imachine kanti ukhanze ukuthi basekhathi endlini so le misimvo kufanele ukuthi ilimithwe because iyatilimata indlebe vele egcineni kwako konke ukhanze ukuthi umvuva ngathi akaseva kahle noma sewahlala hunyelwa inhloko uyuvela omnye athi nje ngasebenza kakhulu emshinini ngokuthi bengihlala ngisemsindweni angiseva kahle so that's a form of pollution and lenye ke kungaba yithermal leyo ke ihambisana nekushisa ukhanze ukuthi emafemini lamanye bathi ngakuthi bakhulishe lama boilers abo nema towers abo lamanti lawo makacetha kubanzisa phela sethabile kusho sibekabanzisa imvo lenjani leshisako aphuma kanjani ashisa akafani nemanti lasemfuleni so mase sithatha lamanti la kanjalo siwathela directly emfuleni singakawameli ukuthi akhule uyabona aphole rather sekendani singaphazamisa le temperature lekhona lapha emfuleni le yemvelo lekuphila kuwo letimfish naletinye tilwane letiphila emandini because tikhona letinye sinesathi tifish ngoba siyadila mase uwafaka lamanti anjalo nje abuya from that process vele atawu limata letilwane letihlala lapha emandini lenye ke inhlobo ye pollution nginayila bathi visual pollution leyo akusiyo ingcola kwenze nje ukuthi kunetimfo letibekekile maybe bamfu baya advertise emigwaqweni setibekeke setinenge ngendlela lese ingasabukeki it's a form of pollution nalapho then lenye lengathi yegcina is radioactive nakhona ke kuphuma timfo letitsite ti affect bamfu angathi lokuthi makedla mina ngisita ngubeke makedla mina kumbe ungaphendule goshi kulala kwengetela yona umlangeni lapha ngifuna nje kumbe ngelihlangothi lolwendlulako kubuyela kunayi yemsindo la say noise pollution kusi ingabe ngiyangibone lapha emabus rank ethu nababo mnakethu Nkosi yami mina vele kuyangikhalisa la indlebeni kusi akusiyo ni noise pollution ngesikhathi bashaya itigubhutabo kukhala yonke le bus rank ungaseva nje ohle eceni kwakhe akucocisa ukuthi uthi sawubona sibonge sethabile kungiyo ipollution ngoba kusuke sekwengce mhlawumbe kuleli zinga lekuthi ungumuntu wena ulungelwa yini ngoba kufanele vele ukuthi naloko kucontroleke kodwa ke lokho uselihlangothini labo masipala ngibona ababukene nalolo hlangothi lolo ukuthi bakubone ukuthi akwendeki emadolobheni buyela ke Nkosi kulala ngidela yona utsatse wena ukuthi uthi i-radioactive kumbe wakhona kuyichaza mina ngathi noma kumbe mabe ngayicabanga ngiletinfo letilimatako letifana kumbe nalokho lokuphuma kulobuchwephesha bethu kepha ke ngento yakuthi angichazi kahle nami Sho sinasikhuluma ngeradioactive pollution kuhlupha nje ukuthi sinfuna so emagama lathite akaveli kahle uma sikhuluma empeleni ngetinfo leti phathelana mhlawumbe nemithi lethite lekhicita lengathi ngema radioactive substances ngicanga ukuthi labo labasebenza ngako baya understand kodwa kude ligama lengalibeka leliswati lelichaza kona ukuthi athina kaphuma lemisebe lephuma lapho kuleyo kulawo ma chemicals abese ayam affecta umuntu ayi affecta futhi nemvelo mane sine silitiko letemvelo sisete umthetho local phile lobuke lapho ukuthi nako kungendeki lokho manje namahle selihlelweni imvelo yimpilo yami sikhulumisa Donatine Zabate kunye kubeteka kwemvelo lesisipheceleke i-pollution sicose komalangeni ukuthi asikhona ukuchaza lamanye amagama ngaso sona siswati kepha ke babukeli sethemba sinawo batasincusa noma batasibukisa indlela ukuthi sikhone ngalamanye amalanga lalandzela ukuthi sikhona ukuchaza lokho ngendlela lengile tavuka ngibobonke abantu sitake sithi sibuke lomunye umbiko lesihlanganisile sihlanganisa ngalolu litsaba lokunyukubeteka kwemvelo Mukhulu umonakalo lovetwa buthi lobutholakala emoyeni lobusuke buvela etintuthwini naloko lesikushisako emakhaya emafemini nasetimotweni lobuthi lobu benda ukuthi umoya ube yingoti emvelweni njengoba sekubonakala ngekuguquguquka kwesimo selitulu lokubonakala ukuthi kushise kakhulu kube nesomiso kanye netimvula letingasani ngendlela ledayelekile konke lokhu kwenta kube lukhuni kwekuthi tilwane tikhone kuphila
Kanti ke nemoya lesiwuphefumulako ubese usanzisela tifo letifaka ekhatsi sifuba semoya nemdlavuza wemaphaphu nesikhumba. Kunengi lokuthi inhlobo letilwane letiphila emandini. Nangabe sekuchitheke buthi lobulahlwa kiwo emanti, lesimo salawo manti sibese siyantshintsha singabe sisaba sesimeni lesifanele. Lokwenta ukuthi sigcine silahlekelwe nguletilwane letiphila emandini. Sikhulumisa yona indzaba yekunyukubeteka kwemvelo lesithi pheceleti pollution ngesilungu. Besibona kuleyo mbiko lesuka kuwo sikhulumisa tindzaba noma imithelela yakunyukubeteka kwemvelo ikakhulu ukuthi sibantu lesisebenzisa kumbe leto tinto temvelo lokufaka ekhathi wona emanti kanye nawo umoya lesiwuphefumulako ukuthi ingabe imithelela mini lesingaba nayo. Sibuye khona elihlelo ngicale ngawe Nkosi sifuna kuva lokuthi mangasi nje nginatha emanti kumbe la senyukubetekile kumbe la polluted kungendekani kimi ngingumuntu. Kunengi sethabile lokungindeka. Lokunye sisheshe sikubone, lokunye kuthatha isikhathi ukuthi sikubone, lokunye vele sigcina singakakuboni. Kodwa ke lokuthatha sikakubone akusho lokuthi akukendeki. Ngabekisa nje nakuthi kuloku khanze lokulesikhathi lesiningi ukhanze ukuthi sive sinathile emanti la sanyukubetekile. Utawukhanza ukuthi sebaphethwe imisheko, sebayagula, sebayeta ibhedlela vele lokho kuyabonakala. Uyukhanze ukuthi vele labantu labavama kunatha emanti la kangcolile vele batawuphatha tifo letiphathelana netisu ngoba uyati nawe ukuthi na unatha vele konke kuyesiswini. But ke kuba khona naletinye tinto lokhanze ukuthi kushiyane ngaloko ukuthi lamandi ebengcoliswe yini. Ukhanze ukuthi letinye tinto tiyangena setiyahlala la emtimbeni wethu. So utawukhanza ukuthi ngemva kwesikhathi mhlawumbe umtimba wakho so emasotsha akho emtimbeni asehlile bese lesifo siyavela. Asivetwa mhlawumbe ngilesimo lobhekene naso ngaleso sikhathi besivele sihleli silamtimbeni wakho ngoba wanatha emanti mhlawumbe langcolile. And then bese ke kuyavela ngaloko ukuthi mhlawumbe emasotsha akho mhlawumbe asehlile. Thabile ngike ngakhuluma evikini leliphelile ngikhuluma nalibandla letemvelo ngithi ingabe nje mangibuka nakho la kushiswa khona tibi lapha esibhedlela usingendlula khona ngiyahogela mihla yonke kuthi angiyothini kumbe ngihamba eminyaka lelandela ngikhanze amaphapha ami kumbe sengaba bede masihogela nje ngoba phela nalokhu kweti imoto nakulokuphuma lokubadi introduce iminyama noma singadi ukuthi kungcolile noma kangcoli sicabanga nje awu sekungcolile kwaphuma intuthu lemnyama kanjena kule moto lena mangihogela kwentekani vele lapha kimi ngingumuntu. Siyabonga Sethabile. Ngicela ngingakafiki nje lapho ngiqale ngekungeda kuloko amakedla mina ukuthi ngalesi nesikhathi akubi nalokunatha lamanti directly. Siyathi lamanti mase kangcolile kunetilwane lapha efana netifish lesidlawo. Masidla letifish lesetidle lokungcola. Nathi kusho sisenda njani sidla lokho kungcola. So ngalesi nesikhathi asikuthola directly from lamantini but from lokudla that lesikuthola from lamanti. Sase sibuya kule moya ke. Vele lokhogela letinfutfu kunemithelela lemibi etimpilweni tethu. I think nje last year iWorld Health Organization ikhokhile emhlabeni wonke ukuthi bamvu lababulawa difo letiphathelene nekhogela umoya longakahlobi emhlabeni wonke ngeminyaka benga 8 million. And that is a big lawo ngema official figures our World Health Organization. So air pollution iyatiwa njenga the most common type of pollution. Vele letinfufu leti lesi exposed to tona leti funya kwema femin efu na manguphi la sibona khona tinako disibangela la ma respiratory diseases la maphaphu njengoba ushito kwenza ukuthi sesinabo asthma nabo pneumonia labangatholakali. Some of those diseases are actually directly related to the air that we breathe. And le mimoya leminye ngoba nyalo sekunemithi phela sisebenzisa ukuthi lobunye lobuyingodi nabo lobufunyako la moyeni kwenza siletinye ti ku cancerous egcineni kwawo konke kusibangela labo cancer lese bagcwele kangaka nanyalo. Lokunye nje kuba immediate kuthi nje mawenza uhogela lemfo uyeva la mphumlweni phinze nalamehlweni uve soyadla ubheka uyashikisha nemehlo efuka irritate even our skin. Kwenze nje ukuthi thina labanye sesahlala sitinwaya in ngilokuthi lo moya lesiphila la kuwo awunjani awukahlobi. So vele empilweni yethu
ukungcola kwemoya kunemthelela lomubi kakhulu. Singaqhubekeli nje kuletinye talike inhlobo nekuthi tinemithelela miphi etimpilweni tethu Thabile ngifuna lokuva ukuthi siyabona kulamanye emave lasathuthukile yes athuthuke ngabuchwepheshe asembili vele kunathi sebaqale ukufaka nakho lokuba lapha kwengimbonya ngabe nathi sesifile nesigabeni sekuthi kumbe sesingaticabangela ukuthi ngingaze ngikhanze amaphaphu amasahleli itinto letithite letiwashisile ngagcina sengide amaphaphu bantu bangade bacabanga ukuthi kumbe ngathatha bosikilidi kasi angisange sengimbone umbona sikilidi kuthi kumbe nathi sisale sifaka simbonya lamakhaleni. Sithabile singete sasho njalo kona kodwa kumcoka ukuthi sicaphelele vele ukuthi lo moya ngilokuthi nje njengelive njengoba usho ukuthi lokunye kuthatha ubuchwephesha sisengakakhona nekuthi siuassess lo moya lesiuhoshako because that is where we should start from ukuthi sibuke ukuthi vele thina njengelive lo moya lesiuhoshako unjani. Singasho yini ukuthi sowengcile kulama levels because live emthethweni walo sitawubuka later ukuthi unema standards emoya ukuthi umoya lohoshwa ngithi kufanele ube njani phindze sisebenzisa nalawa ke etempilo World Health Organization. So I think ngilapho la kufanele sicale khona ukuthi siubuke maybe ungabe uyadivikela ngekufaka lokhu but ke kungendeka kube sisengakafiki kulelizinga labondiya nje for example labo China lapho khona vele sebahlala enfuthwini nje. Bianca sichubeke sibe sikhulumisa dona tinhlobo teknikubeta kwemvelo ukuthi sine abantu ukuthi sinza kanjani ngifuna ke singene kuto kunyukubeta kwemhlaba ukuthi ingabe mina kungithinta kanjani ngingumuntu. Okay. Kunyukubeteka kwemhlaba Sithabile ngicabanga ukuthi siyati lokho ukuthi umhlaba ngila khona sithola khona konke lesikudingako ukuze siphile. Ngidawubekisa nje emhlabathini ngila khona khamba khona emanti. Futhi khona lapha emhlabathini ngila khona kukhula khona tilimo lengitona lesiphila ngato. Lokusho ukuthini lokusho ukuthi manje uma ngabe lo mhlaba sonyukubedekile kusho ukuthi nalokudla lesikukhulisako lapha emhlabathini kutawubutha lokungcola losekukhona lapha emhlabathini lokusho ukuthi ke igcineni kwako konke nalokudla lesikutfolako from lo mhlabathi wethu sekungcolile lokusho ukuthi nalokudla lesikudla kwegcineni kwako konke sekusibangela tifo ngaloku ukuthi kutavele sekuthwele lokukhona lapha emhlabathini ngabekisa nje etigabeni tale tinfo lesisebenzisa ko mhlawumbe ukufutha tilimo tethu akhona lama chemicals okhansi siyawasebenzisa kodwa egcineni kwako konke agcina abe ingoti kithi. So uma sidla lokudla kuthwele lokuyingoti lokuchamuka lapha emhlabathini lekufakwe ngithi. So egcineni kwako konke ukuthi lokudla lesikudlako akukaphephi lamanti lesiwanathako akakaphephi ngoba konke kuchamuka lapha emhlabathini lese sekunyukubetile. Kamuva wachaza letinhlobo lesisi tikhona kepha atikajwayeleki kangako akusito futhi lesigcile kuto namuhla ehlelweni wabekisa nje ngemsindo ukuthi uyatilimata tindlebe masibuka dona nje sitishwambakanya ingabe yona ngiphi imithelela etimpilweni tethu thina sibantu lekhona kuleyo kunyukubeteka lokho. Letinye tinhlobo Sithabile i-radioactive nje iyatiwa ukuthi lemisebe lephumako kulama chemicals naleminye futhi emission ingakhoza bo cancer and ikakhulu letimfo te pollution ticikeleleke kubomake labatetfele ngoba kuyamlimata umfana esiswini. So siyati ukuthi asikufuni lokho khanze ukuthi so limela umfana wakho awadi kunoma so mbeleka unekuchwala tsite letimfo te pollution ya contribute to that especially lo radioactive ngoba bathi kuyakhona kuwela lo protect umfana lasiswini kuwelele ngale kuye phinze kwanze ukuthi makuwele emhlabathini nalomhlaba phinze uyachubeka unyukubeteke nasemandini kanjalo. So ngikoba yabafayelo kwetipoko lokungasi kuyi triangle lemthubi ukuthi singahambele ebude sonzele noma kuphofu. Manje Bianca sibuya kuwo soke wathinza vele ukukhuluma indzaba yemhlaba wathinza nawo emanti. Uma sibuka vele temvelo sibuka kona kunye kubeteka kwemvelo lesisi pollution kunamthelela muni on lesithombe lesikhulu sayo imvelo lesingathi i-environmental degradation.
Mukhulu umthelela wekunyukubeteka kwemvelo ngoba siyathi ukuthi sonke siphila emvelweni nako konke nje lokukhona kudiphenda emvelweni ukuthi kuze kuphile. So lokusho ukuthi ke uma ngabe sekulimatekele emvelo konke lo lokuphilako lempilo yethu vele seyisengotini. Impilo yethu, impilo yetilwane, impilo yetihlahla konke nje kube sekuba sengotini ngenzabe ukuthi mhlawumbe sesinyukubete imvelo. Lokusho ukuthi ke egcineni kwako konke sitawubona ibill mhlawumbe yetempilo ngabekisa nje even la kaNgwane uma kuthiwa kwentiwe emaphakelo uyubone ukuthi nakuthiwa nalilitiko letempilo liyaphakelwa liphakelwa imali lenengana ngani kusho ukuthi lesive lesingiso mhlawumbe siyagula. Part of lokho kubangwa ngikona lokuthi imvelo ingaphatheki kahle ngoba uma ngabe imvelo iphatheke kahle letifo letichamuka ngekuthi imvelo ekaphatheki kahle tiyakhwesha. Lokusho ukuthini shothi sesinesive lesiphilile lesingcono. Lokusho ukuthi noma ngabe sesendayo amaphakelo ethu atawuba ngcono ngalanga ka health ngani ngaloko ukuthi sikuvikele kunyukubeteka kwemvelo lokunemthelela lemibi empilweni tethu. Kamuva make Bianca ukhuluma ngenzaba yemhlaba sengiyacabanga nje ukuthi yathi uma ukhuluma ngemhlaba kunyukubeteka komhlaba kuthinza netshani kuthinze tinkomo letingona mnotho wemaswati ukuthi kumbe bongabuyela lapho ugcizelele indzaba yakho ukuthi vele kuhamba kanjani lapho singachubeki. Yebo sebuthabile uqinisile njengoba ngishido ukuthi uma sikhuluma ngekunyukubeteka kwemvelo kude ingoni lengathinzeki uma sikhuluma ngekunyukubeteka kwemvelo noma sikhuluma ngekuthi siyafuya siyathinzeka noma ngabe sikhuluma ngekuthi siyalima noma sikhuluma nje ngekutiphilela kwethu sibantu everyone wonke umuntu uyathinzeka ngekunyukubeteka kwemvelo njengoba usho nje usemaswati aphila ngekutifila tenkomo mhlawumbe lekungiyona ndlela yekutiphilisa. Uma ngabe vele sinyukubeta imvelo nalapho vele sibanga tinkinga ngaloko ukuthi nangabe lo tshani lo sikhuluma ngabo bukhula enzaweni levele lengcolisekile lo tshani butihlahla busihlahla buthatha le kudla kwayo la emhlabathini. Lokusho ukuthi lokukhona la emhlabathini kukhona nala tshanini ngoba lo tshani buthethe lokukhona. Lokusho ukuthi manje egcineni kwawo konke vele naleti inkomo letikudlako konke le lokukhona la emvelweni lo tikudlako vele kungcolile nato simo sato sekuphila asikho kahle. Lokusho ukuthi nathi nasesiphinze sidla tona letinyama tethu letinkomeni tethu vele sesidla lokungcolile ngaloko ukuthi asikanakekeli kahle imvelo yethu. Ngoba labathenga inyama emhlabeni makedla bese bathi bafuna kuthenga lehloliwe laba bakubo EU nje basike bavoid into kanje. Liqiniso lelikhulu sethabile lelo ngoba vele kuliqiniso lokuthi sonke ikunyukubeteka kwemvelo kuyinkinga yethu sonke. Mane ke thineke njengemaswati mhlawumbe neAfrika yonkana sisengefika mhlawumbe kuleli zinga lekuthi sikuhlolisise konke lokulesidlako bantu labafana nabo EU nabo America bayakuhlola bona lokwabo ngoba banato leti indlela tekuhlola yonke info lengenako kubo ukuthi kume kanjani ngaloko ukuthi babonile ukuthi vele imvelo inemthelela lemibi etempilweni tethu nangabe ingakanakeleleki. Ngoko ukhanze ukuthi laba labathengisela nje timakethe letifana nabo EU banema standards lathite lekufanele ukuthi bawa meet nangabe bangakakhona ukumitha lawo ma standards kuyibese kuyajikiswa. Nathi nje silive la kaNgwane siyati ukuthi siyathengiselana kakhulu neEU siyathengiselana nemavela ngesheya lasa athuthukile. Lokusho ukuthi ke uma ngabe lemikhicito yethu lesiyendako even fana nayo yona le nyama yenkomo nje ngoba siyati ukuthi vele iyahamba ifike ngesheya. Uma ngabe vele singakakhona ukunaka kahle imvelo yethu kusho ukuthi leti market lethu tawuhamba tishabalalele ngoba batawuthi bayahlola bakhanze kunaleti info leti khona lesesifakela emvelweni yethu letingalungelani nempilo yemuntu bese ukhanza ukuthi asisenayo imarket ngenzaba ukuthi asubmit ema standards. Mina ngilamahle sikhuluma yona indzaba yekunyukubeteka kwemvelo lesithi phecelezi pollution nemithelela yakho empilweni tethu kude siqonzisise sonke ukuthi kusithinta njani nekuthi dabaking lesingadenta ukuqiniseka ukuthi akwenteki lokho. Sile sibahlole imarket sawukhona ukubhadalela isikhathi lesisebenzisa sibuye sichube nayo hlelo. The Avengers, Captain America, super soldier and champion for peace, equality,
and all that is noble. Avengers don't take lives. We save them. Thor, wielder of the mighty hammer Mjolnir. He really knows how to bring the thunder. Hawkeye and Black Widow. He's a marksman archer who never misses a shot. They're called Ments. Try a dozen. And she's a super slick super spy whose skills are rivaled by none other. I'm impressed. Of course you are. You can catch the whole squad of mighty heroes right here on Swazi TV. Yakulibela unginambozala. Ufunani? Ngifela ngathi isigqoko sami sengisikhokhile. Sakuwe wena usigqoko la. Sengitshela wena ukuthi isigqoko sikabani siqedwa bani noma nini. Yazo ngiyangixaka. Ufika wayipromoter la wazenza uMoses. Kwakuhlula. Wayipromoter aba activist. Bishop Dudu. Kwaxaka. We detective namhlanje. Kuzokuhlula futhi. Phendula umbuzo wami. Okugcina ke mkhulu. Sho bafo. Awungenzele kanje. Yini bafo? Hlukana nomfazi wami. Mbanelo muhle nathi indzaba letimnanzi. Iswazi TV ikulethela luhlelo tekulima kangwane. Hlanganyela nami Ayanda Dube njalo ngaboLwesithathu seyigabence insimbi yesihlanu ekuseni. Ungaphindze ulwethamele luhlelo ngelisombo seyigabence insimbi yesihlanu ntambama. Lima nawe ngwane kude kusimame ungagoni. Wena labo labathanza kuhlanganyela nathi kulolu hlelo iluhlelo imvelo impilo yami sikhulumisa indzaba tekniki ubeta kwemvelo lesithi pheceleti i-pollution sibuka ukuthi yini sichubeke sibuke nokuthi kunamithelela mini empilweni tethu sibuke netindlela tekunqoba lokukunika ubeta kwemvelo sidake sibuke na umbiko lesihlanganisile ngawo kunika ubeta kwemvelo. Simo lesesitikhanza sikuso singumhlaba nelive la kangwane sesiphocelela kushakutelwe kutholakala emakhambi langenda kokuthi sivikeleke lokuthi lo monakalo ungachubekeli embili. Kukhona ke labathi ingodo seyendlule indlela njengoba emave lamakhulu langiwona lanemafemu lamakhulu futhi langiwona akhicida tinfuthu letibanga umonakalo lomkhulu umnotho wawo usime kulamafemu. Umonakalo lo wenteka emandini nanawo singalithola likhambi njengokuthi sigcine imithetho lelwa nekulahlwa kobuthi emandini. Lokunye kungaba kufundzisa labo labaphathekako ngetindlela letekuvikela ukuthi kungabi khona abantu labachitha buthi emandini. Eveni la kangwane kunetindzawo letibekiwe letisemthethweni lapho tibi dilahlwa khona. Futhi ke tiyahlukaniswa kuze dilahlwe kahle ngendlela lenganyokubeti imvelo. Ngokumalangeni lamahle ubeka kona ukuthi yize sinato tinhlelo letinhle emaveni lafana nalela siswatini lasathuthuka langavimbe la kona kunikubeteka kwemvelo kepha sinetingcinamba letibangwa bosondonzima bemave lafana nalawo lesike sakhuluma ngawo kamuva bo India nabo China labakhicita dona itinfo lesetilimata umhlaba lokungiyona ngikhulumo lekhulunywa emhlabeni wonke jikelele inkulumo yekuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi kungenteka ukuthi kuyimithelela yakunika ubetaka kwemvelo sibuya khona kuombiko singene kuwo make thabile ukuthi vele ingabe lokubikwa ngilombiko vele kuqiniso kangakanani kwentekani. Kuliqiniso sethabile ikakhulu nje kulo tinfufu vele leti phumako kulabo shimela labavele lapha kulesithombe sakho letinfuthu leto atinyukwe betimvelo digulise thine kuphela kodwa tiyenga dilimate lokusebenta kwalomoya lokwadalwa uNkulunkulu ngaleyo ndlela kuaffecta lesimo sefu selitulu lelese sikubona nje nyalo kude longeke avumelane nami ukuthi isimo selitulu sesiguqukile mangabe njengoba besigathe litulu nje nyalo asilibone kushisa lese sikushiselwa nyalo
azange sesikuningi nje letimvu konke lokho kubuya la kuleti mfuthu lesikhicitako sitikhicitele la moyeni ngoba incumbi yato tiyahlala la moyeni ukhicita nje imolecule ye carbon dioxide nyalo la itohlala hundreds of years la moyeni solo yenta lo monakalo imibuke ke ukuthi minganani le tinfufu lesikhicitako on a daily basis solo sithi senda njani thina nathi siyathuthuka sifuna kufana nawona la mave lawo yebo kona as live la kangwane siyathi ukuthi lokuthunyisa kwethu angeke kufane nalabo ndiya lapho sekudzingeka khona abantu bahambe bafake ema-mask but nje njengelive sisebhekekile ukuthi nathi phela singakwendi kube worse lesimo lesesikuko vele letimfuthu leti carbon dioxide nje mainly bo methane and other gases they are very highly potent greenhouse gases and lawo ngilama gases lakatiwako vele ukuthi ngiwo lakakhoza i-climate change lokusho ukuthi le metamo lesiyenta nyalo seyizama ukucondzisa tindvo lesatenta ngeminyaka lesitele endlula mathabela yes it's over years but it's over years but ke ku mitigator it's never too early to mitigate noma ngabe sesingenelela nyalo kufanele ukuthi singenelele simitigate kusho ukuthini kutawuthatha leminye iminyaka kuze kuthini kubuyele esimene kukhona lesingakwenta thina silive la kangwane ukuthi phephisa kulesimo lesisibhekene naso nyalo lese tinfuthu letilimata lo thwathwasi lwethu kukhona ukuthi nje siyasebenzisana neindustry ukuthi vele letinfufu letikhicitwako lapho kunemafem khona dinciphe sitawubuka nje mase sibuka emthethweni ukuthi uthini umthetho ngaloko yes ukuthi dinciphe ukuze kuthi sizame ukuthi lesimo sibuyele singachubeki nekonakala make Bianca singakayikhefini sithinze indzaba yemhlaba sathinza indzaba yalokuphuma emhlabeni nekuthi kusithinza njani ngifuna ke sibuyele kuwo umhlaba omcoka kuwo Maswati silima kuwo siphila kuwo konke nje sikwenta kuwo lo mhlaba njengoba netithabathaba temiti yethu sitakhe kuwo lo mhlaba umhlaba mase ulimele waze wafika kulesigaba lapho sekuthi awusakhiciti lutho kusithinza njani thina lesithi pheceledi so infertile lo mhlaba loyo awusanayo kumbe letithaku lapha phansi letingakhulisa lokho lengufaka kumbe lokho lengutshala noma kumbe lokho lenkwenta ukuze amakuphilisa kuwo lo mhlaba Sibonge Sethabile ngicabanga ukuthi sitawukhumbula lokho ukuthi uma sikhuluma ngemhlaba sikhuluma ngendvo lenemkhawulo lokusho ukuthi it's finite ngesingisi angeke sikhone ukuthi noma lo mhlabathi wethu so ungasakhoni siu extend sibe nalomunye wawudala nje uNkulunkulu kwaba ngilona le asinike dawona side indlela yekukhulisa ube mkhulu lokusho ukuthi into yecala nje kufanele ibe setingcomveni tethu ngiloko ukuthi lo mhlaba wethu nguwona lo kude indlela ethi singawangeta ngawo uma ngabe kwenteka ukuthi ungasakhoni ukusisita mhlawumbe kusasa lokusho ukuthini ke lokusho sisawusebenzisa kufuna kube khona la incomvent tethu ukuthi umhlaba limited it's a limited resource ngeke siwengede lokusho ukuthi uma ngabe siwunyukubeta ngaleti indlela lesiwunyukubeta ngawo ufuna sathi lo ukuthi sitawugcina seswele wena ukuthi sitawulimaphi sitawakhapi sitawudenda kuphi nje tindvo tethu letithite sibonile kulamanye emave kunetindzawo la khona sekungasalinywa khona ngesigaba sekuthi lo mhlaba so contaminated awusakhoni ukukhicita na ukhicita ngidawubekisa nje ukuthi ngekufaka mhlawumbe ema chemicals emhlabathini wethu sisakhicita ngaleto indlela letihlukahlukene kuyendeka lokho ukuthi lo mhlabathi uma ngabe sowuthi uyakhicita ku letilimo takho tithathe kona lokhu lobuthi losebulapha kulomhlabathi tiphume nawo lokusho ukuthi manje naso udla leso silimo vele sesiyakulimata ngalenzabe ukuthi ulimeke enzaweni la khona vele lo mhlaba solimateke khona lokusho ukuthini ke lokusho ukuthi ke nale mpilo yakho ke sesencupheni ngaloko ukuthi udle indvo lebuya enzaweni lengaka lenyukubedekile lokusho ukuthi ke egcineni kwako konke sitawugcina seseswela lokho ukuthi yonke tonke letindvo lesifuna kudenda leti njengekulima leti njengekwakha ngoba kukhona tindzawo la khona kungakhiwa ngaloko ukuthi lo mhlabathi wakhona unema chemicals lathite la lelithi kumbe nalishisa lilanga aphakame
bese aya affect nebantu labaphila kiwo. So kuletinye tindzawo njena emhlabeni kunetindzawo letinjalo lesetingafuneki ukuthi kube khona info leyendekako ukuthi nebantu bangafuneki ukuthi bahlale thute nawo. Ngabekisa nje nako ukuthi ukhanze ukuthi kunema chemicals lathite labekiwe enzaweni lethite ngenza beke ukuthi vele sekubonakele kwekuthi ayalimata. Uma ngabe kwendeka abekeka kabi mhlawumbe achithakela kuleyo ndzawo. Leyo ndzawo leyo ngeke usakhona kuphinza uyisebenzise. Seyitawubita ukuthi ube netimali letinengi ukuthi manje uphinze uzame kuyibuyisa esimeni. Lokusho ke manje sekusibita imali letithite singade futhi ukuthi kona sesizamile lokubuyisa esimeni utawubuya yini vele esimeni lakho na vele sitawukhona ukusebenzisa ngendlela lebesifise ngawo. Lokusho inzaba yemhlabathi ingilenye lenkulu emvelweni le kwenda ukuthi vele kumcoka ukuthi sithi noma sowusebenzisa sisawusebenzisa usemuhle sowusebenzise kahle sicabangela ukuthi kusasa uma ngabe songasasebenziseki kutasibita khichida kutasibita kwenda konke lesikwendako kutasibita nebill yethu yekuphila itawuphakama ngaloko ukuthi phela sesilapha netifo lebe singakade ibheki labanye nje tindzaweni kuyatiwa ukuthi kulendzawo lena bamfu labaphila kiyo mhlawumbe around age 50-60 sebatawuphathwa icancer. Ngani ngekuthi lo mhlabathi labakhelene nawo noma labakhe ku ucontaminated. Kuphumelela makethabile kwethu konke lesikwendawo kodama ukuqiniseka ukuthi imvelo yethu siyayiphephisa asiyinyukubeti kuba kusekelwa imithetho lekhona. Ingama sibuka kunyukubeteka kwemoya evelangwane senamthetho omuni lothini futhi kuqiniseka ukuthi lokho akwendeki uneliswati lolungakanani mabukhona. Umthetho lesinawo sithabile sibonge ngema air pollution control regulations a 2010 livela ushaya lo mthetho libuke ukuthi bonke lalabakhiqitako singathi nje lalaba ukhiqita cishe onke malanga we call them routine emitters ngoba lokukhokhela emoyeni sithi ku emitter onke lama routine emitters ane obligation yokuthi akale ukuthi nje mina ngikhiqita ngiproducer nayi product nayi ngikhiqita lokunganani every year and report to the authority annually. To lo mthetho uthi kuthunyisa ukuthi enzaweni yakho nje sekubonakala simoko lesimnyama akukavumeleki. So mangabe uyakhicita on a continual basis you have to analyze your emission and report to the Swaziland Environment Authority. La ushoda khona ke lo mthetho la sawubuka khona ukuthi usete lamazinga lathi lenkapanele ingakhiciti lokwengala. Lokho kuyashoda ngoba ngikona lokungaletha ukuthi kube neswati lelisho ukuthi wo wena khapha nethabile ukhicita kwenga sikali sakho akufanele ukhicite kwengala. So sisakubuka nje ngelibandla ngekusebenzisana nalesebenzisana nabo ukuthi singakufaka kanjani lokho kuze ukuthi siqinise ngoba nyalo nje usitshela ukuthi aba analyze balethe banga produce dark fumes and mangabe kwendekile ingodi wathunyelwa yimfo you have to report bese sowuthatha certain actions to mitigate that kuze ukuthi phela kungachubeki kuze kone kakhulu ukhoshwe bamfu ukhoshwe dilwane kulimade nemvelo yethu. Ake sibahlole imarket sive ukuthi ingabe basidayisela ini. Sizochubeka sikhulumisana naye indzaba yokunyubedeka kwemvelo njengoba makethabile lapha ukukhuluma ngetindzaba titinfuthu. Sawubuya sive ukuthi ingabe makase kukhona tabele kufanele batente kulandzela lokho lokubokunakala usho indvo le kanjani. Libhange lemhlaba iWorld Bank yenda umbiko ngelive lapha eAfrica lelibonakala ukuthi lingilelinye lemave lanemnotho lothuthuka ngespeed noma umbe ngelizinga lesetulu kakhulu ubona ukuthi ingabe lizinga lenyukubeteka kwemvelo lihamba kanjani kulelo live sesibukeke na umbiko lo wentiwa ngelive laseNigeria. Lagos, Nigeria. An energetic city that's choking under a cloud of pollution that drags down commerce and drives up healthcare costs. The poor suffer the most. A whole community has sprung up on this mountain of garbage within the city limits. They scavenge for items to sell. My name is Madam Stella. I
come here every time to look for my daily bread. I'm under nylon scrap. So I don't have any other thing that I'm doing except this scrap nylon that I'm doing. And Lagos is not alone. In the next decade, many of the world's largest cities will be located in Africa. Like Lagos, they struggle with poisonous air. On the streets from vehicles spewing unregulated fumes. And even inside their homes. Generators are everywhere because the electricity supply is unreliable. When the lights go off, generators are turned on. If carbon monoxide is not properly ventilated out or is trapped in an enclosed space, if a human being should breathe that in for a while, it slowly poisons the blood system. Then there's the water. This fishing village is located in one of the city's biggest slums. Àwọn tó kọ́ṣẹ́ nínú ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìjà ńlá ń ṣe jù. Ẹ̀rẹ́ rí pé tí epo bá dànù àbí àwọn nǹkan tó ń jù sínú omi ẹ̀ bí pure water something like that ó máa ń gba owó lọ́wọ́ wa gan. Tí ẹ̀jẹ̀ bá tún rí gbogbo kinní ẹ̀ kò lè dúró dáadáa mọ́. Lagos bears an additional burden. It's the place old computers and smartphones come to die. Collected across the globe, they're stripped here of their valuable components, leaving behind a trail of powerfully toxic waste and devastating health problems. Basically, what we do here, we recover resources from junks of electronic waste. They include the copper, the aluminium, the lead, the plastics, and circuit board. More waste than can be handled safely, smack in the middle of a crowded megacity. Lagos should be thriving. It has universities and entrepreneurs and resources. But pollution sickens workers. It keeps ailing children home from school. It not only takes a toll on the economy, it takes a toll on lives. Now you see a lot of people breaking down from various illnesses caused by the stress of the environment. The air pollution, the water pollution, diseases that are related to this. When they come to the hospital, they spend hours, some spend days. When you add up all this, it begins to reduce the quality of life for that person. There is a movement to a better future, a new rapid bus system supported by the World Bank. It takes cars off the roads. When we make public transport efficient for people to use, then we would be able to reduce the cost of transportation and make environment safer for people and for them to live better and live well. But more must be done. Mass transit, moving factories out of the cities, cleaner fuels, safe waste disposal. African cities are growing fast, so there's no time to waste. Umbiko lesithunga kumalanga lamahla ukhuluma ngelive lase Nigeria kepha kakhulu nje ukhuluma ngeAfrica ukuthi iAfrica isathuthuka iyaphambili ijaye kumba bo 2022 lisesekunyeli idinsaya tibhekene nalo live leAfrica noma besifunza kade seAfrica lokufaka ikhasi kona ukuthi ingabe tindzaba tekunyubeta kwemvelo sithi sebenza kanjani lo mbiko ukhombisile abantu beNigeriaosibaphila ngemanti labawadlako njengoba badweba kuwo bakhona ukudayisa timfishi kepha ke bakuke kwacitheka oil seyinkinga lo basakhona ukudla noma ube kuphila make Bianca masiya ekhefini sikhulume ngenzaba imithetho leyingamele kunyubeta kwemvelo kwemoya masibuka kwemanti njengoba nje siqhamuke eNigeria lapha siyabona ukuthi bathi make kwacitheka nje oil kuphelile ngaba bakhona kuphila bakhona ukudla kwabona sine lapha even la ngwane sisebentele tikwane even la ngwane as far as tindzaba te water pollution ti concerned sinemithetho lemibili kunamunye lesikubita ngekuthi Water Act lo umthetho longale etikweni la ka natural resources ka Department of Water Affairs now uyakuchaza lokho ukuthi emanti kangwane kufanele siwaphathe njani ka ebandleni letemvelo kunemithetho lo lekuthiwa Water Pollution Control Regulations wa 2010
wona ke uyachaza ukuthi kahle kahle wona ubuka nje kwekutheni emanti lesinawo even akasungcoliseka noma ngabe sibandvu nje siyadisebentela emakhaya ethu noma ngabe singema firm siyadikhicitela kufanele ukuthi sisati kwekuthi lokunje asikuyisi emfuleni sikuyisa amaseko nje lokusho ukuthi manje uma ngabe nje sisemafemini ngabekisa kunelizinga lelithite lekufanele ukuthi lokhu lesikhicitako lokhu singakubita sisiphecelete i-effluent which is lamanti labuya lapha ekukhiciteni kwethu kufanele ukuthi abe nelizinga lelithite la hlangabeta lona uma ngabe leyo effluent ingamithi lama requirements akukafanele ukuthi siyifake emfuleni ichubeke ke iphindze ichaze ukuthi bonke laba sebenta ngemanti bagcina bakhicita le effluent kufuna ukuthi bayiteste onke malanga lokusho ukuthi manje kufuna bathi ukuthi before bafakele emfuleni kuhambekele emfuleni kuyawamitha yini lamazinga lokusho ukuthi futhi ke kulowo mthetho kuyachaza naloko ukuthi kufanele ukuthi basingekukala ukuthi bakhiphe info lenjani baphindze babike ebandleni letemvelo ukuthi thine effluent yethu lesikhiphako inanani ngemazinga nanga lokunye ke abese lo mthetho ubese uyachaza ukuthi nakwendekile ke kwaphunyuka kwangena lemfuleni lona lekuphunyuke kuye uresponsible ukuthi abike ebandleni letemvelo ngesikhathi lesithide aphindze futhi endetaba dekwekuthi akucontain kungachubeki kuhambe nalomfula aphindze futhi endetaba dekwatisa labo labangendasi kwekuthi manje sowuphunyukelwe info ngemanti langcolile angena emfuleni atise labangendasi kude bangawakhi lamanti aphindze uchubeke lo mthetho usho ukuthi kufuna endetaba dekwekuthi lamanti lasangcolisekile uwahlobisa njani newokuthi ke abone ukuthi labantu labalengendasi ubaniketa emanti lahlobile labatawasebenzisa yena asalungisa lenkinga lakayivedile la ngemuva shothi ngalokufishane nje water pollution control regulations ithi emanti ethu akahlale ahlobile ngaso sonke isikhathi noma ngabe siyakhicita noma ngabe sisemakhaya senda lokulesikwendako sinake ukuthi lekuhamba kugcina ngene emfuleni akwende ukuthi imvelo bese kuyayinyuka Mayithabile ngifuna kubuyele emuva kancane kulo hlangothi lwakho lobolichaza singayikhefini lwekungcola kwemoya kuthi uma kuphunyukile ikakhulu njengoba thine sibandlu lesiphefumula lo moya sitengishona nakho lesingakhola ngawo ukuthi ngindasicapha ugucukele liphepha lami libe bovu lengitshela sesengisengotini kuthi bosachaza ukuthi makwentekile kwamphunyukela lo muntu kwangena lesibhakabhakeni kubhekekeni betemvelo babheke ukuthi lo muntu ente njani siyabonga sithabile babheke ukuthi immediately naye whatever process it is lele bange ukuthi kuze kuphunyuke I stop immediately usho njalo umthetho aphindze asibikele lesikhathi ke semoya sifisha kunale semanti sekubika I think it's about within 12 or 8 hours kuthi asho ukuthi sengendekelwe info lenje kuze ukuthi sisebenzisane naye sibone ukuthi mangabe kusa container because umoya siyawati ukuthi uhamba vele utawugcine ufikile kubamfu awu container immediately asebenzisane nathi kuze ukuthi sibone ukuthi senda njani phela ukuthi kunga affecteki bamfu labanenge phindze kungachubeki lemfo leyendeke ukuthi kuphunyuke asichazele kahle ukuthi kwendekeni in a report form ukuthi yini lele bange ukuthi kwendekele incident leyo and ukuthi in future utawendani to avoid such incidences kuze ukuthi kungahlali nje ukuthi kule company le kuyatiwa nje ukuthi khona kuhlala kuphunyuka I think ingabe kulabo shimela nje bona laba labakhipha lentuthu ngoba akusiyo kumbe intuthu kuphela siyathi ukuthi intuthu ihamba kumbe nalokuthite lokutinhlavana ingabe tikhona kumbe tisefo lothi lomthetho atibe khona tekuvimbela usi noma ngabe iyaphuma lentuthu kubambeke lokutinhlavana lobekusele makushiswa kungaphumi kuye lesibhakabhakeni ukuthi kumbe sekungakhogela mina bese kuyahlala abaphashini sekuyangilimata. Okay siyabonga sithabile as much as kungekho emthethweni but kulokusebenzisana kwethu nalabe emafem vele siyakugcizelela lokuthi mangabe lesikhicido sakho sitawuba nalokuphumela emoyeni kufanele ukuthi kube khona lokuthi sefo lokuthi shoko enakubambi lama particulates oletinhlavu kuphela some of the gases because lokunye ukhanze ukuthi kunemandana some of the gases endanjani avela dissolve la ku abese akasaphumele letulu ukhanze nje ukuthi nalemfuflo ikhokhako
ayibonakala nekubonakala vele kuya cleaner lokho ema scrubbers so siyakukhuthaza vele ukuthi bemafem basebenzise lokho ukuze ukuthi dibambeke letinto letigcine disibangele inkinga la sibhakabhakeni nasemoyeni lesiwosha. Make Bianca nobabili nginiva nikhuluma ngeliswati noma kumbe ngimi lothanda iswati ngekuthi esikolweni ngangikholwa ngekuthi mangishayiwe ngiyeva ukuthi ngonile. Le mithetho yemibili ithini ngeliswati kukhona eniswati lengamthatha nje kumbe senginabo fakazi bekuthi mina vele umoya lebengihogela ungcolile ungcoliswe kumbe ngilobe kuqhamuka enkampanini lethite ngibathathe ngibamixe enkantolo kumbe ngiyakhona ukuthi kumbe ngithole leyo order lesi kumbe noma bavala noma kumbe bangicephetele uthini lo mthetho yemibili. Uqinisele Sethabile yonke imithetho kude ikhone kuhlonipheka kufuna vele ibe nalo liswati. Ngidawubekisa nje ngale water pollution control regulations inalo liswati lokuthi uma ngabe kwentekile wacitha wangasayilandzeleli le mithetho lefanele kuba neliswati le water pollution control regulations icala ku 50,000 lihambe leyofika ku 250,000 kuya ngaloko ukuthi lokuthi uphuleke kanganani na kanjani lo mthetho. So vele lukhona lo swati lokushaya uma ngabe sekwentekile kwangalandzeleki kahle umthetho. Thabile ufuna ngigete kude lengangigete lo mngani Sethabile phandle ukuthi inekufana le mithetho ngoba naleya ka air pollution control isho njalo ukuthi mangabe sekwentekile lo lokwentekile lokuprohibitwa ngilomthetho wangenti wena njenge the offender lele kufanele ukwende you commit an offense and you are liable on conviction nayo ngicanga ukuthi lama fines acala ku 50 to 250,000 depending on the offense and masicala lo hlelo bakethabile sikhuluma ngenzaba ukuthi konke kusukela etibini nendlela lekuphathwa ngayo leto tibi sesigoqoda nje kafisha nyana ngingentani mina ekhaya kami kuqiniseka ukuthi angifaki isandla thithi ekunyubetekeni kwa imvelo lokungakumbe kube nemithelelo emhlabeni noma emantini noma kumbe kuumoya lengiphila kubo. Okay. Uqala itimfeni letincane nje Sethabile ungumumfu ukuthi emandi nje lwasebenzisa ekhaya. Bona ukuthi mase kangcolile phela sekanensipho nako konke. Uyathi nje ukuthi ngeke uvele wajike engatheni yakho la ulimati bijota yakho khona because uyicikelele ingathi yakho. But walahle ngendlela leto bona ukuthi uyathi kuthini ayinyokubeta imvelo emandi akho ngisho nekushisa kwakho labanye bamfu banekushisa tibi emakhaya asikukhuthati kushisa tibi ngoba mawutishisa wenda njani uthungisa itinfufu kuphela lesisho ukuthi tisibangele naye iclimate change lesinayo namhla sikhuthata ukuthi ugubhe tibi takho ngoba ekhaya tibi takho tingangawe nje nemndeni wakho utigubhela utifaka emgodini mase ubona ukuthi sowenda njani umbonye ugubhela omunye eceleni kuze ukuthi phela singalibali ngilokushisa. Manje Thabile sengibulawa ngiso sona sikhathi ngosami ngithemba ukuthi na ubuye nasevikini lelitawo kumbe noma nganyenye ilanga ngitawuceketha dona tindzaba tekuniubete kwemvelo nekuthi sikentani sibantu emakhaya kuvimbela ukuthi imvelo inyukubeteke. Siphela lapho sikhathi seshule besinaso malangeni lamahle kuthanza kusho nje ukuthi angikagcoki ngalolu hlobo lolu ngoba kumbe bengifuna ukugcwala amakhala skepha ukutshela wena mbukeli wehlelo lethu ukuthi uma ngabe bowude Valentine namuhla unaye kaSwazi TV siyakuthanda sibonga kakhulu kubukela ihlelo lethu kubukela kube ukuthi inhlelo enhlanzelako nisale kahle. Laphela lamhlanje inyathaleyo ngiyangushisa amahlanje inyathaleyo ukungolisa manje inyathaleyo